मैम सी वीडियो से मणिपुर टॉप चैनल दगी अपडेट तौजबने अदुगा हौजिक अनौब थबक की वैकेंसी लाए अदुदी मैम SBI की को क्लर्क पोस्ट ने अदु वैकेंसी सु यामे 8904 वैकेंसी ने लाइसी SBI दगी अदुगा मैम मरु ओइबा सिंगदु मथंग हैरके अदुगा मरु ओइबा लिंक सिंगदुसु वीडियो की डिस्क्रिप्शन दा हापके अदुगा वीडियो से सिंगदबिदा हौबदो लोइफौ मैम यंगमिनसी अदुगा खंगदब यारगसु कमेंट बॉक्स दा हाइबिरो को अदुगा मैम वीडियो छौरगे से मैम वैकेंसी चापुन बसे 8904 ने अदुगा लिंक से एक्टिवेट तौखरे ना हजि अप्लाई तौबो यारे अदुगा समलकना कमाइने अप्लाई तौगनी खोटगनी हाइबिदुसु मथंग हैरके को अदुगा हानबदा सिमागी post se hiring notification for the recruitment of junior associate customer support and sales ko my vacancy is customer support ne sales ne in regular and backlog vacancy ado so asigi post se apply tongning ba kangu do my eligibility criteria karino application fee na kya tawdubono khotubono haibna singbodo sorak pa herake general gumba OBC gumba duksugumba gi hare moigina 750 adu SC ST gumba PWD kangu bugina 125 nang online da kano tawbi are payment tawbi are application fee se debit card direct ka an bi are credit card natraga net banking dagi ko aduga mogi important date singda hai staloin haire apply tawusi date 12 tagi apply tawu hawa date 12 tagi ko that 12 se ngasine ngasidagi links activate tawbone ngasidagi dum apply tawrsi are adagi last date to apply online and payment fee are date 3/5/2019 and last date for editing application detail 3/5/2019 last date for printing your application application printing ID nang na form submission ta lora kan nang na form la singthokni ang su nang na submission taw khibido do last date to 18/5/2019 date of preliminary examination June na tane exam se preliminary aduga downloading emic card moi thadorok tu bisina mo first week of June oitar di exam se likely second week na third week to oir ni June gi aduga downloading emic card from fourth week of July main exam gi ni sinako masina prelim exam gi the main exam se sorak na 10/8/2019 se to we accept sabdi na timo se around side dum tower dum ni aduga minimum age se 20 years maximum na 28 years aduga SC ST mai laidana haidi ex relaxation applicable apply to we aba kangu do mai apply to we ai aduga qualification am graduation in any discipline graduation pass oi duba aduga mai gi ngasai post name do stai to sai ki bro customer support and sales ne ko aduga 8904 vacancy ne laise aduga ma'am direct official link su pirake aduga magi direct notification su pirake adu notifications te ma'am nang loina yengba yare haidi exam center kai ta duino maru oiba form submission se kamai tawdubono khotubono haibidan singbodo notification na loina yaura ani aduga exam syllabus su pirake ma'am haidi exam syllabus haidi ma'am aina atai video resu dum hana haikre ko haidi direct syllabus pithoeba SS for every exam hai tare ko haidi UPSC na lawbo erasu SSC na lawbo eragasu laidana ado sisina mu SBI gi ne SBI mogi tungan ba mogi su syllabus pieba jisnang si syllabus si cover tawragadi adum atai outsider gi thoina hangoe si ma syllabus pi inside syllabus de loi hangak tineba adu syllabus nang cover tawnga magadi na exam si rai line adum piba ngamani adu syllabus to direct moigi official website ki pibido adu ki direct link dusu video sigi description da dum hapa age ko adu khangda bi yarsu mayam ka sungkal no dum comment box tai ro adu mateng tauge adu ahan badam mayam notification do hana puthorake ko yengasi
सी लेरे मैम डाउनलोड तौरे डायरेक्ट नोटिफिकेशन थोलकपदो ऑफिशियल वेबसाइट तगी अदुगो सिदा लेरे माई वैकेंसीज ना करी करी नो लास्ट डेट ना करी तांग क्यादनो अदुगा पोस्ट ना करी पोस्ट नो कौरी से एग्जाम ना करम करम मतम ना ताबिया बु खोट पे आबा डायरेक्ट लॉइन सिदा लोइन पल्लबने नोटिफिकेशन सिदा सी डायरेक्ट लिंक दुस मैम वीडियो की डिस्क्रिप्शन दा हपके अदुगा सी लेरे वैकेंसी से मैम ऑल इंडिया की ओइना लाखपनिना मागी स्टेट टू स्टेट की ओइना वैकेंसी वाइज से पीरे कैटेगरीज वाइज पीरे रेगुलर वैकेंसी बैकलॉग वैकेंसी अदुगा सी वैकेंसी मा स्टेट वाइज एदु सेंटर लोइना पीरे मैम को आईडी मणिपुर से योंगनी नॉर्थ ईस्टर्न सिदा मणिपुर की यारे आदा अदुगा जो मैम अदुम यंगबिरो इसाई थंद दुम को आईडी अन कुइना मुसिन सिने तौलाइदी कुइना संगनेबा अदुगा सिदगी मरु ओइना खोइना खा आइना ngasai मरु ओइबे सिंगदी आइना ngasai mamangda हाइख्रबदुने दु खतंग खांगसु यारे अदे मरु ओइबा हेन खांनि गर सिदा खांग सिदगी दुम यंगबे यारे अदुगा आइना eligibility criteria सिदा पीरे तो graduation in any discipline from a recognized university हारे दुगा मैम सिदा extra relaxation कनोगी यावबने सिदा preliminary examination selection procedure CPRA English te kya hangaktuba numerical ability reasoning ability asine prelim exam katagine main exam maths ki sida pire ma'am karam batagi maths ki se laktino sorry main examination ge sorry main examination ki je karam mark kya laktino question je kya laktino se general dagi 50 mark 50 question 35 minutes English tagi general English tagi 40 smai taw loi pire ma'am sai adum yeng biro ma'am ko adu apply kamai tawdino khotino sida loina pire payment fee gi matang asu palle adu ka aina sida hining isna ma'am exam center se pre examination training jaga su loina pire imphal se awi sida imphal ko loina pire examination center se training period kini ko before exam sida kano se pi ma'am so examination center sina inside cheese se examination center se ma'am kasum tak wa ayamba video se matam da center se manipur ta diro yam hange do manipur si se manipur ta ma'am SBI isu sumkhal to imphal manipur yawe starni atuka thoina hen badi ma'am form certificate applicable for release retired personnel मैम सी लोई यंगबिरो मैम को सी डायरेक्ट नोटिफिकेशन है अदम यंगबिरो मैम डायरेक्ट आई सिगी लिंक से वीडियो की डिस्क्रिप्शन दा हापागे अदुका हान बदा सी लोरा मतुंग मैम कानो की मतंग दम हाई सिलेबस की मतंग ना करम सिलेबस कवर तोरगा सिगी एग्जाम से माय पाक ngam दुइनो दो हाइपेट हेरके मैम को डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट की थोकने लिंक से हेड थोरके यो मैम सी लेरे आइन हजिकसु पानिखरबतुनी The syllabus for SBI clerkman is as follows. Preliminary examination the ma'am ko laktu se English language tagi ama numerical ability ma reasoning ability ma asite direct laktu ne aduga main examination preliminary pass toroga di main exam uphamni main exam dai mu laktu sina general financial awareness tagi ma general English tagi ma quantitative aptitude ma reasoning ability and computer aptitude ama aduga sida haire the question is objective test except for the test of general English will be printed bilingual English or Hindi haina question je English na tra Hindi da moi question main exam ga lakra dumai loi laktine ba aduga ngasai gi mark ki matang no myam si mark asidagi na sibo mark lakna habido ngasai pan gre ko direct notification do loina yaurabani notification do yaram dise myam selection procedure se matang na sure mani exam pattern ki matang na sure mani loina yor mani ma'am du direct link du ai soi dana video se description da hapa ani ko aduga ma'am aduga silore maru oibe sing je aduga ji kamani apply tawne habi matang do adu su link du sa pakke direct ai hape ulak ki ko aduga ma'am sida leire सी डायरेक्ट लिंक से मैम आई पीरगे कनो वीडियो से डिस्क्रिप्शन दा खंगदब यारसु खोलसु कमेंट बॉक्स हाइरो
अदुगा वीडियो सी फजना हाइदी फॉर्म से कमाइना थाजिनगनी कमाइना कंप्लीट होइना थाजिनगनी हाइदी मैम कमेंट बॉक्स ता हिरो आई फुल वीडियो सेमजरके सिदा सी वीडियो से प्लस सेमदी वीडियो से हम सांगनी अदुना सिदा सु हाइरे मैम तो commencements of online registration of application loina amaru eba date ching loina palle sida ko aduga ahanbada si मैम click here for new registration hai is the registration taroni aduga isa isa na haji use tawa mobile phone number amasum email id number do submit tawro adukanda nangi login tawna by registration id number amasum nangi code id pin code na sarani do nang login tawrani na do all nang information sing the loina submit tawro aduga nang complete warni ko sigatane मैम adum apply to step by step moina have dum tawro do dum yani ka squader ai si sum sigi vacancy lakko do information pinning bigi sum sarang sum haibani मैम apply to no vidamata click here for new registration thai sida click tawro aduga dum apply step by step dum tawro मैम dum khangani to मैम dum tawro mathang mathang ko ado मैम video ji side lu silage aduga video se anau bi ngi bo era gadi sujo soidana like to biramo comment to biramo masu share to bi ko and thank you so much guys for watching my video and bye for now. Bye bye.